Peri chizi nishu yek ni mutir yaga dan pe yutebe zamling ki sacho kansar netu piminam ki yana shung ki thare pe jingtu dan pe nimusebe gadun cheba tila pimitsu ngoku kembe shukji cheba dan chapchi yana ka wong yurko la chaso shirbe piminam ki chedu mulam sendib dan mami chonggo ki lingui ribichi beyo pri Nyecha chizi nishu yek ni mo pimine yu zamling ki sagu mangbu na la yana la ngoku kembe cheyo badar te ni mo shuka daram sale na la Pimidang pidon gyab yorba gyata mangbu, zenun ki longabju, zenzu ki longabju, dokjong narcho ki longabju so ki pyusi kurbe, jari nazo shi kiyate gyana shungi tari pyo ki gyazal hasi nangla, pyo jingdu ki nimu shebe, tujenchi songzi sheba tela, pimitsu ngogu che yopshi. Lengu di pimi shungde maibe tiksu kaa ki kuti na yoptang, pyo rang di lupju sobe tsok zo tenzi chungi la ki songdun. We are doing this protest because today is Manchu dirin gyanaki jingtung nimu serbe tujenchi suzi sheba tila ngogu chigiyu. Lengu di gyune nganchu pyogu tola gyanaki zenzu wongyur tila ngogu chigiyu bati zamling yongla kyabcha chigiyu. Tari shuka dharam sale nala pyomidang pyodon gyabgyorwa chigeki miriche gyataga shiki lado gyadar tang jari kerde nganchu rangwang ku gyamar chir tuyenshi soji kempyu yopshi. Pyomid rangzen tolenba tenzin zundu laki chodun. But China believes that this is the liberation of Tibet. Gyanaki jingdu tangba yin sigawarshi. Gyanaki dabar da nyintin so gyune kyabda chede zambling yongla gogo tongdab chigawarshi. Nganchu ngune longabchu teni zengwang ki tenyo tang, dukchung narcho tang, pyo mirik depsyo ki longabchu la ngunzi chigayu. Nyesha zanjo pyo shunki, ngalo Gyanaki pyo mi shibe ngogowe tola dukchung narcho tangba gor Nyenpap nesushi chira na yubdar, tari dasar pimitsu, pyoginala pimitola dukchung narcho tangwe, nesu tida zamling yongla, tinggu chigi tundu damcho chapdun shigen che yubshi. Yang te nimo piminamki, pyoginala pimi rangwanki tundu tseso shirwa namgi chedu, molam sundeb tsunje, mami chongbo shigen na yubshi. Sanay shunul hanzo yi genzin pa dawa tsiring la chi chodun. My candlelight march over here to give tribute to the Nganzu nyeja tseso shirba pyori bunda bao dan pamu tsola ku guru tensu chedo mami chongol chikyu. Chikdong gu yungab jungar kunne nidong kullu par pymi tira mangbu tseso shiryachi. Pyoge nala pymi tola, michula debe dukcho narcho ki nguyo nesu tenzo, nyeja zamling ki ngusu mi tong chongyachi. and to give tribute to the Tibetan people inside Tibet. Yang resi pembe nimo gyagachi gyasa dili sawe nala yang pyoge shunul henzo ji kuchi ho, pymi gyachaki, gyanagi jingchun nimo sewa sungzi sheba tela ngogo che ne, pyoge tola gyanagi wongyur ho pymi chö dang ri shung chepsegi rangwangi tola tamda zinu ki gado che shimbe, nisu tida zamling yongla, seta che gyur mikbe lengu di pegu yu che, sungyopchi. Sanne pyoge shunul henzo ki tsongmi tenzin norwang ki chodun. So we are here, gathered here, to express our solidarity to the Tibetan people who are Nganzu suffering dir, inside Tibet. pyoge nala kadung nyongshimbe pymi tsola dungsim nyamge chigyu-tang, pyoge tola gyanagi timge ki zinzu wongyur di tsamcho yodapsu, zamling ki sishun kaala byugu shuguyu. Yang pyo ki nala yang gyazikar mandu nang, pymi gyacha mangbu, changju simjo molam dun shindu pyo choden chimbe tagurdu kumdu jedi, teni mo gyanala ngogu ki lingu di peyufshi. Yang pymi kaishi ki lakdo gyedar tang, pymi rangwang ku, pyo nang marshal tsamcho chegu soji pyuzi kube jeri kedne, chisi nishu gyeki nimo gyanagi pyo jingdu nimo seba, sungzi sheba tela ngogu jebshi. Pymi namki pyo nala nyeja tseso shirba namki chedu molam songdun tang, denzi molam dunbe tohne taregi lingu ti jujina yebshi. Tanda kondu shube sagu tida jibu mayi bar pyumi ne yu zamling ki yu ka mangbu na la, chizi nishu gyek ni mo pyo ki tola gyana ki wonkyur la, ngo gyo ki lengu naso shibe yu gyang, ngan tsu nyingpar ki tola tsangma tyun tu me bar kongse shugyu.